Henry utili kishnong kentup ya kamau pat trong pleng maharam sim ship hakasau terik urisau kelai kendo ya UCM ke KHADC ubak penyak cing sim ban kerpat ban penne ikini kishnong halangrin constituency ha ke MDC election bandang wan. Kirang ba ke belawan ban kerpat ikini kejing penne ikini kishnong halangrin constituency na kebenta ke election MDC kidai na kishnong mau pat trong pleng raiba nong tmai right deusau mau langro domshken room domshken pat mau shalia kibor ka KHDC kila pediang bat menjur ya kani kejingker pat jeng kipat ba nekini kishnong uba penyat ulai thu bahau benai nok pra kandon ke amendment na kebenta ke 6 schedule ha ka ba kandon ke jing thau thamai bat jing penbon ya ki MDC constituency na ka at pu khandai teli kumba kalong menta syakalai pusan teli ki constituency. Yung CM kajing wan ya keduk yung i mentang CEO CM na po di sponsor na kabanta ikam terbot MDC te nagaliang inyo tuli gisnong aji ni por idolale milawan ban apil ba nakaliang jungingin so kwa syu banginang sa po maupun konstitusi nama nadu uslam araja kapsau hadu menta nakaliang jungi kum kador basno mo pa plan isno ba kam don jumut ayer kena kata kadau nda ko wi kesur bar andru teligishno ngila ya kujing mo bangin lek ban panjang sisisen bangin wano hakaran ko konstitusi langrin konstitusi ni sutunak si bone baga komiti nang na po di konsil kawan nanti po mau keluar ka la menjur ban ai no ha rani ko konstitusi kabang isu lo ingi kum kinong ilam sinong jong ka mo patro plan bahadin kato kadeng i ikot patay kubor ba ya ka trong plan ba mo patro plan la pensa no hak mo ndam konstitusi tira kali ang jungi kum kinong ilam sinong ba sinong mo patro plan iwan bani tunduk mata kasi yo PM lo kata kenorin ba mangiru ngilakwa bangilek no biang haka rani konstitusi Tingso to nachi kadaya abang yok bandro matu CM open pau nda tur ke baso kumen ya kata keluan itu jumi nda ke bawong mangan wat ya kilat kimpi bakino ba ye piru en benhap sya karan ko konstitusi tina kalian kedor warsino mo patrong pleng idap de ngolongo babalay ba Deputy CM ubat ini Wisnu Mopatiplan imat ba kami kalau desa politik na kementar kami himasna kaya kading sisya kam election kam day manpendong sa politik dong sa himasna ngangay skam ba ka committee dong ka district council nang lesyakmat karena penjanai pada penbahai ini di bawah bangiru nilai nok yang sekarin konflik kena kalian juga tentang kumta kita tension pula banjar menurut teli senok ini oh ka banang kongri ke mau pakai plan ke baar ke raiba ke balai ke ke nong semai ke besau ke melongro ke besan ke domshken room ke besan ke domshken aku mandriu ka Kaya daw ba na yang kiniki mo sampai ka daw. Ito kumbangal ong nadu menen namang nadu araja kapsaw hatu menta ni long isno nongori nakapagadaw na makabang ileg bani tundo MDC nadu kapur ba PNCN adu ba elben menta ngalilay nga day president jongka unit jongka police station for plan Tekan penjing betul orang, karena kata-kata
Nila sokwa hiba. Nila kwa bang. Berhap no. Lagi di wisme ki lagi merah aku sensau di naga dalam problem. Sebab kita bisa buat lebih jam ini. Kemudian kadang kaji perah kot kislah kan. Ya kumno. Kita lebih fair, mulai kita kan. Nomor ke EPC ni harus suram, ke MLA ni harus itu. Seki matrikan development yang bersenang untuk ini ada proses. Orang itu. Nomor bagi tip kadang kita kan delimitation committee kadang ro ka din prismo pa ba ato kita ka din so pa ba prismo nem kung nakilang senang bawon niya sa nomor kadang to pa Nila ada pensil pajba. Ngilimi pajba. Ngilimi pajba banlay hamo ko ba. Dakas no ngilimi. ato nakalang council ka sim nem gidi di aji mo jogi fokus na daw kung bulong man ta nakalang siya mo ang Pagding siya ni yang ka terpaslau ang kajing menjur lang baro ndre ni bisnau nila kod yang iban net publikeri semokruan ti utahi kod semokruan baro nila yang lejerkat nila setengah tahun berkembang mo ketika om i rompan ni Bahasa yang ini kamu patang plan penek yang ram. Bagi kini gue lah hai sila pak lembak dalam sesuatu syar lauren konsil. ato pio clean am ka iga daw ka ba penlaw yang council bakan pa yang sa select committee Tah. Ka komiti na mau keluar kalau paang nepo district council penerima repo yang nepo district council o deputy CEM tang namar hikam 5 ulabat no ia kesenong mau pada plan lempat pada plan tena kalian jungi ni siau sanut namal bangi la kuat bandai no asya rani ko konferensi Andai hadin bangi lawan ya tentu UTM menpagsi idon pe jingkemen ba UTM kumala ong nadu mene bau ong ba ngin sa posyang banwat ki lat kilenti lat no bang penhap ni pinyo siya rani ko konferensi